aniversario y ahora quiero presentarles. Ето медаль мы вручаем только самым нашим лучшим друзьям. Esta medalla es solo para nuestros amigos más buenos. Me siento muy agradecido de recibir esta medalla del Ministerio de Relaciones Exteriores en su 30 aniversario. Что я получил такую медаль, которая для меня очень много значит, медаль 30-летнего Министерства Que иностранных дел. tengas la seguridad que la pondré en un lugar muy especial en mi oficina. Будьте уверены, что я поставлю на самом Gracias. месте. Gracias a ustedes. Otro, no sé, a la cabeza. Es muy especial. After Pub. Se llama el Antacio. After Pub. Сейчас она вам поможет. Perdón, por favor. De su nada. Займите снизу на камеру. О, Y también podemos hacer. одно за Гинзавский. He sido investido hoy Así está como perfecto. he sido investido hoy como un ciudadano ajacio, Я сейчас чувствую себя прямо как гражданин Англии. agradecido. Можно вручить эти грамоты вот, кстати, вот в таком виде. Si quiere usted podemos entregar la carta